China chuan Myanmar marchak boina chungchanga remna zonga in biak na in raduom dakaran chua ati China chuan thole ni December ni som pakhat khan Myanmar marlama boina chuak chungchanga remna zonga in biak na anei thu le ra tha a chua thu asoya kar tam tak chung anram junta le mipui sipai polte in kara in beina a om nuwa in rem nana in biak na nei thu asai Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan China in Myanmar marlama boina chuak meka remna zonga in biak na an naya chu in biak na chuan ra tha a chua wangin alom hle ti asai Beijing chuan he mi tan hian tranpuina le thil dang mamo tul ta chu a pe chun zom zel don ti asoi bok Mao chuan Myanmar marchak din mun ti thatna hian Myanmar party zong te tan thil tha her chuak dona China le Myanmar ramria muanna le inremna avong nung zel don ni atibok muanna le inremna vong nung zel turin he in biak remna hi a that kan ring ati ani AFP chuan Myanmar junta thupuang tu chu abiak theilo wangin thu chua siamin he thu hi asoya Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Tang National Liberation Army TNLA te chuan sipai mun tam tak le China nena insum don ton na atana khopoi poimo tak te an la to a mithiam te chuan sipai lian ber ni an sei kumsak ni somni pakhata junta in thu neina a chan nuwa hei hi challenge lian takani thu an sei karma sa khan junta Foreign Ministry chuan China a Kuminga Yening Provincial Party Committee Deputy Secretary a mua Beijing hi Myanmar junta trangrol pol lian tak le ralthum supplier thina ni a nam klem jok mipui sipai ralthum keng pol inzom khom ten an beina hian junta dodal tu dang te po ati chak hle a kho chak le chimlama boina a chuak na sa hle a mi makta doi chen ve chuang za chu an chen in an plan chiat sanangai ni in United Nations chuan atar lang Myanmar sipai sarkar chuan marchak biala in beina ti top na turin China chuan remna zonga in biak na akal pui ni in asoya Myanmar sipai sarkar chuan China in akai shuaya anram marchak lama in dona thleng meka nam klem zok ral thuam keng pol mi pui sipai te ai o nen in biak na an nei thu an sei Myanmar a boina hi October ni somni khan Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army le Three Brotherhood Alliance tia in chal Tang National Liberation Army ten lungrol taka bai puyan thlak nuwa San State marlama indona chuak na sa hle a mi pui sipai te le Myanmar sipai te anin baina sa hle ani kumsak ni somni pakhat February thla a sarkar thlantlin Aung San Suu Kyi nena tanga thuneina anlak nuwa Myanmar sipai ten tiluina in lalna an la a indona tamjok hi Myanmar le China ramria athlenga ramrikal tlanga sumdona ati chena sa hle bokani alliance in bai pui thlaka wang hian rampuma democracy du tu People's Defence Force tele atran rol pui pol te chuan bai puyan thlak na sa hle a Myanmar sipai tele mi pui sipai te chu na sa takin an innora China hi tun ma tang to in Myanmar nen sumdona an kalpui thina ro relai general tenen po in lei chin thatak an nei thina ni alliance pol sang te hian China nen po in lei chin thatak an naya ramdang investment an thunun ram chunga China thlop project angchi te humhim an tiam bokani Mek General Somin Tun sipai sarkar thupuang tu chuan State Television MRTV a phone thu chua asiama sipai sarkar National Solidarity and Peacemaking Negotiation Committee IO le
Three Brotherhood Alliance IO te in biak na chu nei ani thu asoya tuna ral thuam manga in beina na sa tak chuak hi politics lama chin fel turani a meeting te hi chaina puina in nei ani dona hemi nuwa meeting dang nei le thuai turani in a soi ma se chip chiar tak chuan a soi lova tun thlatop vel hian se hona dang om le don ti ka soi du ani ti in zomin tun chuan a soi hemi ma hian Chinese Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan Beijing a news conference an naya China chuan party zongzong tenen inrem na siama in biak na positive result an nei chu alom thu a soi Mao chuan Myanmar marlama din mun siam thatani chuan party zongzong du dan milani a he thil hian China le Myanmar ramria muanna le himna asiam nge don nin karing ti na soi Three Brotherhood Alliance IO te hne na tanga thu chua siam turangen na chu Associate Press chuan chana dong nga lova Alliance hian ne na sa tak achang to a China ne na sum don na poimo tak thunun tu sipai mun zani chuang le Ramri Crossing Point pali an labokane sarkar sipai jatam tak to chu mipui sipai ten an da thato a democracy aron in her chuak mekani ti in a soi China chuan an Ramri bula indona azwal zel hnu loka inka hai ti top a phuta indo mek ta chuan in biak na manga an in rem lo na chu tin felan tum turani ati Alliance Paul Pathum zinga pakhat Myanmar National Democratic Alliance Army hi kokang nam tlem jok te sipai Paul ni a Ramri khopui poimo taka sipai sarkarin athlop kokang Paul an king pui chu an thu nei na hmuna tanga pai thlak hi an tumani an thil tum pakhat chu he biala organized criminal enterprise lian tak tak ta ti bo hi ani a chung zinga chuan Chinese investor ten tual chung Myanmar warlord tenena inrem na siama an thunun cyber scam operation te po atelani Beijing hian dan bo chiat na lian tham takanai wangin amol pho hle a he thil hi ti bo tiam bokani tun nai ka reng mazat kal ta chung khan he thila in nam hnoi mi sang tam tak te chu China rama hruai kir an ni to a mi tam tak chu dan lawa na thona buman ni a chuta chuan ti luina manga chhor thinan ni Myanmar rama tharum thona apun zel wangin NE ngai to na ha boy hle ma se tu naya sipai te hian AA beina in ati boy lo nan an outpost tele strategic point sang te an kalsan ti in omar chuan soya ma a buina kal zela hian aisia kho chaklam ram hun then khat chu mi pui sipai volunteer te kota omin an thunun noya a ommeka tun naya naipido tanga sipai dictator te pai thlak tumin sipai junta laka bai pui thlak na satak an nei mekani tuna ming aung hlain ke hruai dictator Paul hian February ni khat sangni somni pakhat khan sarkar pai thla a Nobel Peace Laureate Do Aung San kai hruai na hnuaya democracy manga thlan sarkar chu a pai thla ka wangin rangkachak pagoda ram hi zoin boinan sa tak omna hmuna atalut mekani tuki hian a party National League for Democracy NLD chuan National Polls nu hnung bera ne naro pui tak achanga ma se sipai thunun hnuaya court ta chuan kumtam tak chung chu in thlana diklo taka a in nam hnoi nia thu boyan siam saka wangin hrenga anua lungina an khung le a sarkar masalama state councilor lonito suki ba ka hian president Win Mitle NLD chief minister le minister tam tak te chu electoral fraud a hian thu boy siam sakan ni bokani kati zong khan ni le phot se video dot le lo chang le don nia